I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan moj videoklip. Danas želim da vam pokažem nešto dobro, a to je da smo faktički uspjeli. Evo ovako, radi se naravno o YouTube-u. I kao što možete da vidite, eto da vidimo šta smo sve stekli. Ovako, 65 prikaza što je onako solidno. Za 10 dana je super i jedan prijavljen korisnik što je također super za 10 dana. Znači hvala vam puno. Evo ovako, i Lazar Game. Znači ljudi, ja sam pao u šok kad sam vidio, verovali ili ne, ali pogledajte koji smo tu uspeh stekli. Znači 10 subscribera, prvo. 73 prekaza na Serbian Games YouTube. Thiago Silva u peku. Znači, pre 2 mjeseca 101 prikaz. Znači, bukvalno sve je ovdje dobro. Znači, evo, sada vidimo osnovni podatak. 9 prijavljenih korisnika 12.2.2015. 733 prikaza, ljudi, verujem da ćemo stići do 1000, a tako još i verujem da na našem kanalu, ovom ovdje Moji HD, možemo stići do ove cifre. Znači, nemojte se ljutiti ako vidim neki zanimljivi klip, nadam se da će vam se svidjeti. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!